Malungil sils, kadamaral ngal tangat tepiel, guk marmartial program regita na to taut. Makmal nga sulir arubang gather el al sils, Happy New Year everybody. Kadamaral ngal tangaton lamira 2023. Why say? Oh, kaplo wase kata atraul saso gita al atar belaw. Mamal gora at me arungot wase kata guk ngutial shore gita el al sils mera belaw National Museum. Kau yang gel mal moret sab emel small da gel mal bato kalungil to koy mawngil klalo lam katmok la atar bela ngal al Celtial Museum maoya ka program sa kami mar partner sa kami ma au era boto mo la yak mal diol tour ke mal di oiwi tiagi del imol badasa markong au laule ekong matial badasa da tigering ira James 4 verse 7. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Malmasaw la Dios, wase ang Diyo maklat karagidol, wase bom gedol mo ra Dios, bom oroy dan gel araro, mabol oroy dan kamiwa araro, bom gedol kmedol mo ra Dios, malbol gedol kmedol ekor kau mangak. Mahmal masaw le pia el at ya igid ya guk expertise al kaw mo. mal masaw ra malungil bals كده ما تجينا شيء أقول تقعد رول قاعد يمرول المراقلون لا التماترجيد لو با أو السؤال ما أكلنا التماتر ربع. كده you can never go wrong. ما المرا. سلمرول أتقول لغمرول مرة التماترجيد. Labang klaruba kasi gidi amal. Mahal. Thank you very much. Mal masaule. Happy Friday, Irene. Happy Friday, Happy New Year. Yes. Malungil larong utal lamo kukumbara ka pandemic. Iti ako malungil ng ulam ko pa sa show al 2023. Eba ingilul mera a museum. Mlaso ako ko ra uling ito kasi. Demertem ko ra atong al Celtial أنا أساس temporary exhibit أجي all تاجل الملكة مق الملاني الغرا workshop الجيلا كاجد التقويرة أمرو التقوير بلاو مالديرو رائم لنغرا السوير هذا بلاو all top المو التقويرة أو الساسو أجي السبب هذا المرو المطمق الجوا إيمول سنس المرة أكلام بقوت مقلي متأجد يا يقول من السؤال الواسي تقول مين بدو قلت جيجي السلم program يجيبوا من يتمكنني يدير على أمين involving through ILO. لو نسيور تلاقي الأذى الأدرى بلاو تيجي الذي الواسي تمدو الملاس مغاوس مغذوي ب يجي الذي الواسي مالديتيل مغذولا هذا أكلير ما ويا جايجي الغرادو أرتير إيه إيمون سنس المو وسب أكلاد ران أكلير مرة أدرى علي تاكل تدري أدرى علي تاكل لتاكل ما أغلاو ذا جيدا نيجرا سيسبل لا ودو ذا المرجيد ما made in Palau products and services ويسيجيد ملا قدوك قرتين إمو مسا جيد التل جمرورينيا program من الميوزيوم through UNESCO funding staff from museum اللي help تورك لقى الرابو الtemporary exhibit إذا ملا نقولها ذي نقرأ ويل تقولها الريتال شولين تدي على المغتيرت وايسي وصل الرول بوي لا ما أبغى ما ذي temporary أقول قبتل مريا وين يقول ما يمورني وايسي ذي نقرأ ويل نانيا نلقى سكورة أيام ملا إلي ما نانيا soft opening last Wednesday last week ending ang so da lo maksumariya rangal intama madangel wasi ay ga madal rur belaw dimla kalul das rangol albulu akut mokle isegi da taramal talantangin lawyor tel ngas ila arigida museum although ba ay lurior belaw motmok lang udas wala other belaw hindi kal maoit o si siltay material master carvers musicians singers weavers ame sabil loliyo da gal duurtit olisak guk mara am gira al almalmi Halloween segi di akora awlaswe
malmasaw tigal adama Tigal adada tial shorgi tradot taut. Piam elang gawaseng di temporary mang el altial exhibit ang open el moingra. Esa lo open na museum nga open el ang angin mo March or April. Okay, matya direk daw ay seringil marbekla matirgel guk baby ra school guk tirga kalmay. Dia katil turista mel memes ay kang elik. Mal soada ng aliket alme melomes, elo karike raker, malpolo dingel waset truat al other belamru, le ako kal soril masub, yak madingel waset ka ngaring program sa kausel summer, malubeng kuksel kuratalong alela school, dia ka angarara school, mel sabi irar bekl at al maungil al mesel sub. Ya ika ku akora miliwek labang kem emoringa te al guk mo bantrit tirkalo ol te mo mal maungil film el mokmed di ela ku meseng way al clim Sela ka mo ko ramil smo di tegel project tiang asel inclusive economy economic recovery o COVID-19 ang selinga son la UNESCO sel UN Education, Science, Culture Organization. It was a grant of 55,000 lagi milo. Ilmo help pagayid mang tigal other mem to master carvers, master weavers, musicians, potters, fashion design, visual artist. Amlo watal gibel kora stipend dertir. Mem to makora mga lokal talilu makora atit era adali Emunulay kang yung help ngayon kasi ududir ediri kara transfer skills. May se ela self funding dire kal ko lang sa oray kel ko kora material sama. Tools low spec. Ediri kara ko amdas rosi. Masel ko pol la pandemic kaya open up. Engania kay gidam nam kat mokkal lemut man marul ultral mar tourist ay makora man lo sa Maria le sera giguk po partner lo bang kemel kor alsis akartir raikel el guk to dum business development skills ay lo koram le introducer el merga mama tiregal ngeso lo molger til waset creativepreneurs lang maral to ko ay kal loru la maral creative Igel dutong kalda albayrar at di akadil ngidil ada sa elmarul. Maka kamal masawal kuk mo sa edel. Elang talaba kor de telar atar belal dir kakel sa ira way kay kita lurior. Mal dir ka gani, mal dir ka betok. I'm sure maybe 50. Di alsum to kora di tamarura de kabel tu mengira dal amo ma koro encourage tir mata din dire kamal betok amlamrail el yangit why say di lang magal skills til mal manggira el mal mablakar mo del malokor tiget masters why say egil mosmi gaudo del me helper tir beto yu de egal asertir egal du til mura amgira el adre egal gidia ado dengue why say kan godam okkigal merbelau Adi kabalo sigira aklalo tingin lura balin may ma ako liping lingul edi wapalan bakadingi. Man maral to. Tami osi kay del ruler al selti al pelu. Malore at tamla sa swim with the shark at tamla aday ve mesa raba rule outding morning selo ko talgibel omyangin kora may multirak morakal awikl souvenirs lang itaboril nga berusaha ngin ko telinga ngin baktil masang say gid memory tirevela nga kamal beto kar okya kal maral mla o ger makose moral mora museum em chekra aw laktub sa gift shop also mi ay ako mal particular artist and ako sensible ko ko ger pia director wase Ngang sabi akal matiga ringi riker ng kurang nga swakal custom made el request ringi. Nang maral ngumasin dal okya ka kukting nga ringi sorry ra ateng makukar nga ringi sorry ra well malubang gukpi pangarang. May ka lorwik ay ka ikidal tet lorul mandire kal malmla mo haeri. Lela tegi del workshop adire ka taratalan tingilam lo o meswasing sabi edel Monia magit la outside el mo umarulo al traw al uman dire kada do spell wasi
ako let's say Fiji tabtok la tabtok kloklil available wikatonga masamawa ako talya ka uklet dia ka mal exposure tel ka kloklet limara outside tedira ka mesoy wasi pon sa miul dira ka kimmo sa klokliu kimmo sa music ka miu through internet through regagid marketing na e-commerce able sa edel lo musaklar belang ding kumdengay I mean di kloklet masuk lagi dengan song lagi song saya oke lagi mo gil mal mo madu armud atara diri ka do mesennya supply chain asu angarngi din dia ka sebe eder mula 10,000 week support ra magita New York ngani ka rakar ding diri ka kadam makasal at diri ka makasaya pasyo diri ka also mangaringi ako at tamira ang giril amol tureke o malay waise megagida doru le dire kara o meso sel resource sel supply sin botto kasu botto kakal mahani adorta na mamukul ngani kin dastang lo spe ilanga canvas abto ka art paint mga mas edro musil memrul megagida ko sa edel Hindi ka rakara, amla mo kara maring ilang. Kaya, hindi na ka masaya ka, clear kit. Hindi ruwa music at tokoy marangloy ka. Ay kaya sa el di manul, ay kaya dit mura la sudet to pata tangya mo. Man marang. Hindi ka tilong alaw, hindi ka mal therapy. Aong alaw ta amra lungil tokoy lang kang mot merang mot sel to reng sa alitak lama. Ay kalwa sol sa ma rabatim. Hindi dira kal maral therapy ra ay kal mlependa pandemic mo ko ran mlero ko depressed and disel do sa kang mau ngilarngud may ka gida dul malamol malamol patok al sel bela ela ko me cycle nga al sel tel exhibit ko ay obilil mo 5 section makameto ko rati dul the small yatal gibel al kokor o ay sel gidela itsel section seltal taborngi ekora moduli sel ku klel tokor amrigel meselba moral lol etu sab il insert tra ay kay gidil lol mung kadi kaulo mo lol wasa kada mamu ra ang raringi okay mo to mo ra first kada mo ra weaving me ela weaving el tokor bela wa kada mo week la tokora week la okay ikaw malo kadi baby la bolo ospital sa hindi bela mal di la mga house. Adi la kasi el ukmo openingin mo lang kalsal mang kapto ka gender balance mag gender equity mo. Makatungur nga kaya mal maral base. Yang al sukumul swala atal mga usap eremel mga usap. Belay kal ilaw sa week like ang takmal dim letti del koramru la sungaringi o mu lalubang maldiw da swela ade mo dong okle osi. El tigal ika omsin del maldi tigal the master weavers. Tigal sa mga awik kami ngaus project tam ara maara kata di rabay niya sinso malwangarang makarang maara gagi dali hindi kagi mga mertending maara olund maara ongiut mata motmokle tamal diri ka to ka sabi kaya mutel mal support team mokto in the street mal mara akmal lol to til ang pia mang elay kal su ko millar ang ayang al ko millar ker ding ayang mal ding ayang kaya ang state that's where the pandanus comes from weaving so makatangara weaving matiyay kiti ako ka ngani nga ko rangot al suamal ko ka all tumaluwa ko mul kidal ngil lo mga usa hindi tayo na mga usa diri kamal mlo tel project mlo blakatakla asel source ending gredira ka mamesa si asuma source ra asu amalungi na Marialas ngarang ayan agim lomda sila sira 2013 hayan typhoon hayan al hitrang ayan hindi miltamal la sa uro ko mlo 2 years or more dia kaso dia ka awik la en mangira recovery ra mangira dal dia kom da supply chain dum da so sing
Agad ko mabibira suul matarabalo. Pero at melang ayang laguktual, magukma o alaut. Ay tung Marialas. Igel dito para alol palo. Minsan dal sura alol balo. Tinggal masagi mo kertil. Ni dal sura ang ayang lamal masisi manungin. Ano yan wasu ra. Sonsorol ning mitut. Igel dal ko tong paseng Marialas at suul ngarang ayang lamalungil. Oh. Elaikan sabi ilday. Lagu mesa baby regal. Kurang mal club ho kalay kel kalor lo. Ay kabal dal me lo mal betalolal men moklo. Engrep tatamalay. Ay kabal di udaw dal di berberi dra utama. Ya kami say. Ito me engaya process. Ay kal klangal tangat tal meregi tal kay rabrebat tal mera Ay utama. process mo ngaya tool sortir tatamalay mo ngaya mga tamar mangiu tamara ta dele. Emara mo klalo di si Emil kut makli ya kadi ngon me mga usa. Oh, tamaknis rasils. Oto makni sa silsang. Esa longa tet mga talen sorry rabol mer. Tiyak le boring ya. So mo kadak magim sa tala mga tang. Oh, wise. Ida mo tel mo so ko rin siya. Hindi asang ayang la tigay Mal more. masters. Oo, hindi akakmal amatatire. Kudos to Tirgal Masters masang ayangala. Leng tidira ka mo mrula kata ay kal katal bodol ol tagel rura wa ay kal bilakal wala para kapar del. Ay gal saru. Jadi Dresser. dia kal either ang rakal rula ay kal ballet. Oh. Lagi mlo o kita palet ra house ra sura kala. Oo. المستري تجلي قرام دو ذاك سامة ترمول المو صالي ذل رمولة ما أردتي سند مو وين يجي جدا different sizes يجي رمولة مقتول تت ما مجرد التت ما بلي لا ثقول ما ولغو ما أبلي لا لابتوب ما قالوا وصل غاتا يجي جدا وسبيتي بالماس Melaikal kata ulmang waya la molder ngi. Sel kata en waya lo ngau sel meliwek keringi mendia kal koram. Ma ya tiam. Tira itu tiaman engania gel sing olund. Lorul tiga gede ruba kal kutul mulak kal matamarul 1/4 meter man migal gel olund gel sel mul ratel su emul lorati and double tell different sizes. Oh. Lobal marul mo. Oh, ako mesa nga rin ako man makakare, mga rin ako talgibal ko ra. Makla ka kayo ko makuk talgibal ara. Lem mo yera, lu wa all. Talgibal mo o maram sa il ulun dingin maklol. Why say? Oh. Yamal ko ra. O nga mal ko besa talaga maasal maral mga usay kay gidel at all kada bata ringi. Kaya el project tagi diri kam na introduce ra auspe al marula blakal mo ko ra ro o masi ay gasu mani kay gidel ma so mo ko mo mese o mese baby ra su mani blakal ko masi el se de lu tagi el project takno das wasi ala nga baby ra blakal instead ako mo talaw un klil tambasi edru ko mo bekpela shape ma ay baby edang itiw talagal Diri ka instead ra kay na mo ka malkay. Oo. Ilangal الفسيل الفسيل قاعد وبقى أسأل عتيت أسأل متل سبب هذا قلت الوصي مال دي natural material fiber til ay sel mal da amater til en ta other bela we sab il remul ngi rogul di klalor bela wa lakngal ma o imral gira del lom tuba ay kay del program kami ram museum el waise mal ya katar ngil plastic igil del wasay renewable resource di wa sel armal armal lang sel sol sel الملقوا أرمول الوا أرمل مغل ملوسة باتيل مك هو أرمل تقول ماريا وإني الموت الملوسة ما جاي كده جال البروموت الريسورس اللي كده الواسوق ما اللي كده الرقال لما قرال كده مم إيروا ألويبا ما روابيل لما مقول ربنا الأذر رقوي ما جاء ما كده لو الصوبة هذا باي مالدي غير plants هذا اللوم هذا اللوم لا دوب الموت الدوب الموت الدوب أو تاني سبب الدوب البطاق
Ya komeng akmaral dire kal kor oreng lwase ngai kai git el morul mol mutra lakngal marwa akmatinga lwase kom dire kal mirula fashion design magureng lwase bollu tol do sebe de doru legal kor fashion show al ubeng mo part sa sel de dung exhibit nung sel marula exhibit el kuk moringa kora event etorle ke kara el fashion show melngaringa kora ako ko baila el rura al sel belau el kora o teta way kay gid club ko teta lolo ol taleng mal club ko leungil activity el ako ko na mamra kara weaving sama ko mo Alta. Hindi ka ba imos mo dol mo momrek emro ko ngi tira mo insert mo mal di mo bayot may lakadugok mo bun mora Mga weaving, mga pottery. number 2 pottery lakadaw mo ra pottery Tokora. pottery tokor belaw tiang aral Tegi dale umeba utma. Umeba Tegi dale utma. imlaka olgolet mablatingi dale. Ano kad maldi spe igagi dal. alakal karakaring utma Ngaka niya kang utma. Odo spe utma mebal milyok lakalet. oh Mabli na milya dalma. Timlaka ngot timlaka umeba dale. why Timlaka say umeba plastic. Makadal meba utma. why say Igagi dal mos container gid. Dire kan merak lebo kala elang tel lang ako kora dire ko sabi iril merula way kay gitel ak madang liya Helen asele moros al mal morets ngari ngarngot Ngigi dia man belakang uli. Ngani madu sa berin. Merun di sele ngigi dia man master. why say At least ang kakabal tenel at. oh Tel project tam lang ina way baka mabot 10 years ako. Ada nga namlong ngam dire kam lang min nga project mga namlong. Ada siya maral madu merun. oh Hindi mo naman tayo matuk mo kang mo kam matuk mo baan. oh oy Kita way say. hindi kay gitel utmatang mar kaya ngari kas kanel bela ko raw ngil clea To kakla ngatpang. oh Ang yang na igul ray man oh etial mlesi miso lurula kora clearing irang aramong di ako dingel wasendir ka ngaringing ngayon tali sa namaya kamarut at tila. oh Ay gaya sa kara amasil ka na nanguwi ka na tumalitin. Oh, mandira kal bayot resource sa supply leta waya Ano ba hindi o igal hindi dapat monggong ko utama. Igi da medera mo clay. Emle mixing maka Taiwan clay mongil. ay gal ngara erosion sa igal ngarat kulara el timo kangkal merio. The mixing i Michael utom ngarat Taiwan al may. Lang yak clay up na project ngilak clay Taiwan al may. Sila mixing man mongil. Ang mal mo kora akter. Emang pekpatnya la kalor. Igal kalor ang mal Lang anik mukte lang. More than 10 ba nila clear ba lang. Oh wow. Mga gray, mga cold, mga brown, mga reddish, mga blues, mga greens. Maral klabo kala. mga white. We have white clay. Anya. Malungin. Onti ang malungil nga rin ako rangot al kukire la. Tokora. Mga weaving. Mera parwi o may ba utama. Kumertel pobra visual arts. Visual arts. Artist. At talagim painting. Oo, ito kam lang tangan niya. Number 3 painting. Painting. Instead of uspi canvas. Rurang ba? Ito mo paint lo uspi asu. Ngayon tu la painting sel uspi asu es canvas. Oh, sige kita sige daw play game discovering it in workshop kasi dia kasi uspi ay gal pandanus as our own canvas. Ako remember metal vectum rakpungoy sige kita omoru ratal time mo kol all tumakas ay kang metal ngartial su etta diulu tiya dire kal mlodo tiya kita project malungin melasel do visual arts kang atal paint. Visual arts sa ubang ginagawa fashion design. Fashion design. Ang nga ako kuratay daya ma'am. Uspi earth colors. Sila ko ra. Pastel looking colors. Uspi mahungani, marwasya, igal mautma. Igal sa uspi mo color bela color. Color igal ba? Igal material. Ako jewelry. Mamula jewelry, uspi
agim le blol hospi a Aulak ngal, makorakay, I see. ngari nga kora ikal emang ong mal ubeng kukora. Adira kal Agin to naman na mamasa ko mang ong jewelry hindi mo nakal ito era mamasil time. oy. Adira kal malomes wasa mang ong amal ngari nga piles balatong. Makose atila kang sabi el morning nga kora masil adira kal bolo ruler creative preneurs. Mo sabi il marula way kay gidal products. Lang suaksel dili. Ngigel dalom lumabol muot. Ang mumuot ako kumalosa ba esel dalom lang tamlalam hindi akal pollution na makal nga mal healthy. Gidal sigal nga sigal okya ka gidal melding le. Oo, hindi ka dili kita ospera okya ka kita. O ay ka mga kamle mla mo tokal podka tangel at atul gidal tay gidal be esel el train tra tourism el maral mor matate pia. 40% ringa cultural tourism. May kaya lo sigar okyak. May lakaduk nga painting. Painting include visual arts, jewelry, fashion design, may gaykidi. After painting, nga carving. Carving kakukumsodi carving and number 4, the section of the project. Ato ko na sa ale. Umalas. Dili ka man tiyamal to ko rabi lawling. Maramo ko milas kanya kuspi akarakal milas arwa o nga lama umidal ma nalblila unraw mga clay besides the clay earthenware gid lo spera ablungur maliok to mga rang ing kukarakal lo spera tarang akle nila odimed ma umuled ma orakle masay gid lo spera master carvers Ya malasa mo dimukrar wakabe kalamamlay may kay gidil. Kita atbela tiah maldimla au dimuktial klebela regid maklebela regid ray almer el ange o malasa tokor o malasa. Mirul sal. Malasa abul ol dimler sal malasa. El ang lamor nga. Malasa amlay. Oo. Yeah. Gid sumisodal open ra tokor o malasa mo ito isel to kayo ra gender equity gender balance and sabi munding man nga el ay piyasa la last year el san man lor papa au rate ra suicide akwase pop ititrira ng legado mal soril malas el redil el soril malas malolas el saal el soril mangaus malongaus Malya customer oo yung paik malungil lang activity mong kora na marural at ako mesay kay gidal knakklabo ko under cell sign carving at tel exhibit I get tirkay gidal martial project tariru like roko ay kay rokui ay kalngi kalmarwa ko awel ma ay gal martial display ga milgot mo ko kay project maral klabo ko may kay sellable martial exhibit ang langari nga sorry la o maar marang ya Mahal kita kung dasuling marang agilan mo niya ko. Mo help support the program feature. Malutal marul mal ako club aral nga niya almutal mo bato. Sel mo ko artist funds those pairing. Mela kada na mamora ay kay gidel weaving, pottery, visual arts, painting, carving, jewelry, fashion design, fashion Lanya, ako na din natlibay kung ginamal mo ito para continue din. Noon natin earlier, baby, nga kami itong interest na arwa fashion. O tayo-daying umaras mga naklen. Balso kalutan mo rin fashion show. Malgira dal mutul mo marura fashion show. A funding as sabi ito loling itrar egal shops. Luay egal tailor shops, Bella Moray shop, maomsang, ako sel nga ra WCTC, may kal sto ang lol trabail. Last beto lo lingita sponsorship sa sel dorula fashion show. Man sabi ilay kal to karaw ay saying kirel mo to kara adal ko mo partner kay nga sew. Nga mo klubo kal fashion show. Ekata ko interview tirgay gidal ko ra tira mirula nga ral talaw mga ral view mga ral fashion design rabail ma. Nang maralungil lang industry masel to oil ng nga kay kital event ito mo masesal marula
El asel last el parta music, kakukpam so dis el parta ringira project. Last music agiman invite rabtokol musicians, especially tigil Miguel Adel, madura agidel upload the music internet mga raklel, tigil mrula sound, المي مت تجد الميوزيوم تجد الآن عملوا وال ستوديو we have a studio media متيان تجد about 20 participants عملين المسوب تجد تمال talented تجد نالك بلا music industry الآن نودي قوال قرا after this workshop تمال نوليت بس بعد وقت مقلي قرا space for them المي create record لنقودي أدم كي الاستوديو رين أدم sound system رين يدخل غرا ديروا كمان نيسورا national government or whatsoever الغرا ما مساعدة كده especially غرا music ما dance performing arts دي ملاقي متاتش لا dance عندي performing arts دي music أم special تيجال أدرا يونسكو ما تيجال أدرا South Pacific قلت دي سال exposed to Palawan music ما كل interest out there لورين سا Palawan music so the music workshop الملاني تيجي كده بيريكس أغابي أقولوا والغرابة عملي ترى musicians الماستر هو من كتير مأذو كتير معلومين كتير تيجي مذو اللغة ماستر musicians الكرياتي يقول يسأكر و الوين قال تحت دكتور الآن كندال ما أروا إذا بتوع المرتل بروجكت المذو أجيد ما تملي الشيء أجيد experience كتير ملو سبيل create 3 original songs wow every word ngangin din dual dir pending الجيرة من المغتمق ل تمن لغة واسقة غتمق ل upload to the outside the SoundCloud or wherever Spotify and بس اللي monetize نسوي help museum مرا national museum help the music or this creative project in the future. مقترح القرآن مولود كيسلة بابرينه تجد ما مكيت الأولم ترى يونسكو المرة أول بيلو لنيت الوسيسل copyright راوي كايجي performing arts ما وي كايجي التقوير أو ريور اللورو لأثر بيلاو قدول لنيت را أثر أول بيلو سمم موسل رول دارت الديمو أقوال كلوكن مرنت تملا بانديميك إخورا ديرغا البسكيتا عنير التير ديك ما لو رنگ الواسبول follow up لأكملور أوبيسرا أيجي أقول كيرت وتواسن اللؤسرا لا من جيري المرورة أقول أمو آمين درسي المو غوسو تريد ترغايجيد الانفورمال ايكونوميس الواسع التلقيب المغاريو أرالا سيلي copyright سيبا ريجستر نجيري نرول دارت نرول دارت لنغارا ngara lagi na propose mo for idala selo kom lo to oy ako to ko le rider at trabil o madam al sukumang lo to ko yakmal amater other all bilang sedim le ongit tarikit yes the elwa at the time mle all bil mle sab el ngilul mo say mo gidal mo tel mo follow up no to ko ingko al to ko ملي رايدر ترابيل ملباس ماتاتي لا مالونغيل ايس after that نديرو دغي مالونغيل تي قبيله قدمو فولو اب نسواد لهم قرو لايك هيكي ديال الاندستري الا اقول اقترق المالت مارو الواسيغوم لالو درا ميوزيوم لتيايجي ديال المساله ارجيت تياي قرا ايمول باشو لول داقركي الروغوي سلغو قلبول تغور هيكي ديال الميد ان بلاو البرودكتس ما سيرفيسز الويا قال ما له أطيق الإبلا ركيد ما قلب إبلا ركيد. So out of this project and ديري قملاني سي نموني سي كده البايودايفرسيتي شوكيس. وضع قملاني على 7 ديسمبر. لما يوم ما منسيق تايم. ما تيجي بتوقع دي ملا first time لا رامين سرباليشيا. بتوقع دي ملا البارت تاع البروجيكت. دي تنغابلو دي منو لاكتوك كلير. متملي أمولت التمر الشيء اللي لو تلمس شيء السيغن نسي
may parte tayo del GF6 funding. No. Di el-araging mamuna ka GF6, el-agida del musica other funding, or kada mamutmok kangi toward the end of the year. Hindi kada mo mo karingile. El arra que ngel ako kora moringa al mut el VS el adal moldub ra museum mar adal bela ma way kay kitulurior. El gukti focus regita ikal dorura al selbelaw. Hindi akal ngarang kita tikaw tingel wasetial tourism takal sabet al dim ere metil ngia ti imol industry. Giral mo beto karwol mal turist mal ubetuk asal dingara pelulo mar el sabet al ospe. Away gal tet ma hindi mal gira mo organize ako tal event el morning fashion show til museum mo sabira anong legal bela sa almaradil gukmento ko ra o paila e o tete o talawe e kor ol olta marguk musician sa mo sabil go kol ol taigel go raungil alita clear ngani nga kuk ngot al go ra so amal share era kuk po the close e kita mo close hindi tira kamol ol taikan el maliwek le tira kuk timol sisbay kay gidal insert tara talong alil lang way alo ko ra kuk advertise ay kay gidal No, matay kita dili ramal tel project ma gi ulong hora ringa adra museum emni report aro kul ma UNESCO ma film lulayar ma si meyon lagi dili media mangloro kuy gini complete ringi mang complete report en tilo del through ra again newsletter UNESCO ma again film tilo del basi milgot mok I think apela man successful asira al top del report tir magel film el tel project sen na mamarek ang 3-4 ringi adi picture bela ma ar picture al mga usman melas mamulak claim ma amingitak mga raklele adi mle 1-4 ringi saudara fishing tongang Vanuatu edi mle tal bela nga North Pacific ulung artel kid adal museum ulung ringi mang sige da diri kaman itira ulung kadal mutel mamla cortical creators nga maklo di man dal mortira ada na mamdal telo asi mga usading songs musician sa patoka mla mo exposed mo diri ka na mamadul ko ra there started of the interview tir arwa Helen Moros ang akakukla interview ra siska ra fashion design bral some atalbay ra ku carving visual arts mang akti agir malmol mang morning baby the til gukal mutal mira show rigit lang oya olu mandira kal amlang aring il show tabto kan mlame hindi kadal mutal speral mutal baby lang gira dal malmol tiap mal gira hindi man dira unfortunately nga tura mal talented del visual artist mlar mi dira Miguel ino ay kita gel kura kutal dia ka kura mal attention ra government magidal mo ra artist but mal struggle tabay kanya imong like Stuart for English mal talented artist na take off al Florida mamalat blila mong gira Florida Mitsuo no Stuart oh, ay sige. Stuart Mitsuo. Manggal imo nga ko kumlamar Texas, nga kumlamar gurula. Ding, agay I know muto ka dili ka carvers man mula sa Itaboli. Mlar mi dra Miguel. Kuta na mo Claudine tel. Oh. To siga better opportunity, to siga better life. Government ta ka support, mahal ko ay sa kapiya nga katel guktir kam la visit ra nga liga karadois. Government tradois abe kalboy lo masterir ar megakarel ata 200 euro. Yes, I read that. Oy, mal sabiir el mo marulay kay gid. Visit a museum. Ebol visit a museum, ebol appreciate ay dodong arts and culture. Mang altan sa beto ko suwabi at talgebra maklol balul mla amalos kuk mo oldo ol nga sertir gal adat man sabil mo ringiya ulak lang aratir diakal dilo mga regeren malokong ay ka igel lorul ang kital kuk tiaka dorul tirakal mal enjoy just era showing nga niya kuk consular pala high school na kontakter nga
So, three student kami. Raman del selgo ko ra praktikum 3 months. Ano nga ako just siya tutaw. Ya nga niya three PCC student tabo kung spetil kimo trainer team tamo turkay, mo help an saluday. Tamo si bilong laswado mong tigal weekend stuff ako mo get relieved. Ay, malungin. Ilang mal beto ka, tamal beto makulis akatik. Ina ka mo mendingan kala awik, kala mo mendingan raklen may gagit. Mabal kal motif ng rabay, mas explain mo tourist. Mo dia ka alam ang tour guide. Ma-minister al min lokal wasi. Hindi provide up to tour guides. Other may museum ospi at tour guides. So mo gabela, so mo mendingan wasi tiang rabal kul tiang makarama. Hindi akong soril titil ko ra o mais. Soril ko ko magil ko sel mo kasi di may mamasabal wam dil ka ul. Do mesen da ka pag mo sa dil asang. Kuno asang. Malsuak tilal program mela ngal ra PCC mo sab irel. El tololya ra pa pringil wasi akmle practical ko kal 3 months sa museum. That's Palau High School. Palau High School. Tinggal PCC student on their own timlele. They were involved in our project before. Timla mo mga house. Interested. Tamal. So yun masubo so. Ay man sumuko ko ra mo ring class mon pom offer mo ra buhay mga rangali ka malo wise. Hindi ako ra wase ay way kay gid me bol bla karong utar other pelal masub. Nga ka omes ra hawa se loloy gar batok kal adal nga hawa maloy gar tel hula. Eto ko rati pe elhele adam di kaya ko tingel wase tirgat atra hawa lupat atra marikel lulu sa maria lamom to swub. Malakada oy tay kanga ang mal sorry ar melting ergid al mesgid al other tel balloon maru like alurior. Kita mereka sulit tirgat roku creativepreneurs tiram le involve lo gamer tel program ra UNESCO ma partnership with Palau National Museum. Naman masulang ya Irene naman masawla accrual. Hindi na kara ngora di temporary exhibit for like 2 to 3 months mga at least take the program mereka ngora mga mang sa ramas kora upload ring mo ra museum website ma ato tautra TMC ma ako kalangara TV langara YouTube and sabira adal malomol enjoy. Okay, thank you. We will see you again next time and please come and visit the exhibit at the museum. At tirigal kuk other bela lomes ar maklo mar magekare mesa tial malklbo lungil exhibit ray kalureri ar other bela luru ru era kuk kalbol lungubot merio e pol chance. O mansulang. Bye.